Okay, ik ga naar zo'n schouw. Ik was fin long pine goes. Tako na sherry pine goes. Tako na sherry. Ano ko siya? Jamdak tukun nitlu. Uyang ang teknisena. Kung vi kan akkurat kombi det jam ye och ye är aldrig kanske inte. Din bel nitse dem tawak. Okay, well, pine goes. Len wo ka ikayo ka oynasiyan kumaşmayan ispel ngayon aglen goes in fact kulokyaştosan ngayinge Sirletara pange ngashfinen Ontario, California na wiyayangin teknis ena belashfinen Kent şüphen çünkü ngan isya na teknisya na ikaw na sum masimit ano nga akkalim yung ngashfinen Kent Oregon Kent Washington ngashfinen Ontario California na tigil sila ena Washington Kent Washington bakit siya gün miseng ya siya gün when not like your weekend ya kis just ko lelewe pe kayo la uye ko oh na pa nang ngayak fashe may namaksin nga and Monday ni kan sta na tigil sila ito ka fashe Fred yan na
Kita ka shamgon la Hebrew sabtas nga lubuan. Na bel nagawa mittigat fasta meta falda na kiten as way to klase katsum na yuin kat siakat nga nas kat fasta met. Na resulul de ginisen ilan cash kat keeps ngan ilan cash kat siakat nga lasha kat fasta met. Ikaw na sum double salik pain ko bulag to ko changan. Ano ka kami teknisena ano ay gin pela na sum kumin siakat nga lasha kat siapro. Okay, Gramanda kaksakingat ke molnash na kaywa. Ngan we babayin ko was na kaywa sa mawikat ke bense ngay. We kumyang damlin serlege Arshloman be vinjak be mo in woman na kawa yaral taking dress kala sa ulalan. Ngay ako lang ang kain paroy ba ngay wiya akni siya kadin som na yung kat ke proy. Katagani proy. Ulim God, Baba Madal Gula Malalap na Sum Gemolash, Magum Shuk Kenege, How saying ye, Geminit saying ye, God Saiken saying ye. God Gula Malalap na Sum Geplan wo Akwak wo Magum Akfashi Gemolash in Belena Kaiwa, Kasha God. Kadin gain fatoto na Sum, Ak fatoto ye God na Sum, Akwak Magum Gena Kadin Fash Ke, God plan lo Magum Gena, Kadin we. Ashke kadingain akelin. Lieten nominashin siyesh in belen na kaywa. We got na kaywa sa matakay ni Kibel saying ye, welo lo spe, semayin na kumbeke, mamay lo sashke. Siyak peyok ke seula digin dresko, Kibel saying ye. Geoya na kaywa kan genek na kaywa Milos ini na kipesinge ulim gatlash kumitatari panangatakak sa king kumakayana invakulo na sum kegasya na kaywa makum gasya los keke ini na lalos kipesinge. We got kigas madalo makum akulape kadinak fasye Esilal lomngon madalom inba teachers lash mein fakek. Rick magnalas in fakek inaya nakikinalom tia kitalash ainki italom makayna pagat Rick makina. Kat prayoing ilalal fungikom kainin Jesus metlang lash. Amen. En kal teknisena gula gula mittigat fasta meta ngan fakkulo ke roisen et fasta met teknisena gde fasta met na ke mai fax luo gde dakin proklamas na uyego gde fa mai fakk lash gasin gola nagat fasta met unsut go Ngasumel de kinise na ila nakfashe may fakk kon gasin go yok na ke suka ke kasi kuna kon ke kasiela en baki wiking e 나중에 아껴미가 이게 스텔라다라 방에 미티기나 같이 믿다 뭐 파게 클라셔 파 마세메 이나켈림 예레 아시 토너먼트 피는 클린 텍사스 클린 싱글 도유 마 이는 마시가 낙파시엑 신 아일랜드 베테랑 tournament na casting goal got sponsory events and kan makita da ashike in we the le cash makita frekte akfashe na maset ba ke academy kom finash finan clean ko kom liye mo kom ke we del ma na events nga ne rek finan clean galen singal do amo alafing mam tackling singal do pa fred ekon fred yan home run derby Now, she beso kat announce siya bayan siya an event kat sponsor event se finan Kent kay malamigas somla tennis tournament se pel se may dinakfasya finan Washington State na got gasin ko got truck ben na siya mga tiskat na mga na in mo if in our genetic significant faculty castle god magan siya besin
Gotki gden ashin mashlon maeta. Den makoin faculty gasagat. If in ash genik chin igekla na shishkin going be faculty. Gotie ishon got na gemaing mind fact got yak. Was you basing and by if in ash genik si gekla then going faculty gasan got. Pangan chu basing mo gati. Got iskat na gemaanga na. Na in bel na kayo. Hos fin liye magadak fashion dining fashion ye li me kosmal na bising na pelsikat dining may ta mo effect mo gaston got the we ak fashion ki gining finne as line ya as tulog ya kat fast ne pa ye tar ya na gusto ye lom alugan na phone na kauli Ламалиган на фон на каули, на мокайсимигим так шунаке онлайн. Шунаке онлайн, dapat na ashtarige online. Na oro ge sikya ko yes nga oro kat kain da yung faculty casting kat pel si ma law malu siya kauli. Yok na en America yok na en Michael Nichelle na affected church door closures. The shop ibel mo law malu may kauli kat da yung kat casting kat nak fashion. Now, got some launching got leak, yak law using it fast. I na ekto na ke ashtosh yining should be got chuk than in national made. Now, go vidli mo mga dak fashion ni cash ko. Like ye sherry. Sherry na kung kumen ta ka pe flie si pulo kasa. Le mga dak fashion ni cash ko got ye may na cash got got suko attaboy sin may ta. Da vinli mo magadak fashion akkaya ko. Kat molin mait, kat kipelong le. Faka magadak fashion. Gaston, dafin gaston kan. Kung kalin, may nefintin na magadak fashion ilti na cash. Oh, when with her nakadina ka din lobin niya suksiya o yama kain cash ang may ito. Nahingi na kat asal na post feedback kat mismo may ito. Or maging program siya insan gasolos. Mayan, dia kat pa fakat mga dia kishipela shifer. Malal ko na siya was mag-kishipela ka. Nang anispel singin mas with some clothes in kat, pain ko na kayo nga nilash mo siliw mataka fliya po siya was, pain ko was. Na sum na website lash on www.castinggold.com. Matadala nike. Na kung vinli yan mo katsakan de. Akfashin mo akfashin. Madagawa Finlandia as costs ma associate na ke. Na fact na siya ba, kung vinli mo kumegan cash, ba nga sponsorship lash ke mga ngayon. Pelagat sponsory kasi events ngayon. Ask mo was yung south, like then sis like insang cash and Now, finne ba online lash nga, finne ka maganak pa siya website lash nga hosting fees, as man na kayo. Na kung finne mo, kume proy kin med, di mo kume ka in cash ko, nag-give ba nga cash na proy ka, nag-munin money. Na kumakali gusto website lash, castinggold.com. Na kumili as links sa mga donations, na connect lang mga. Na avat na mga may katfidyakelim ye may dait na calendar or ang kinakelim levan na. Na kinakakelim ye ngay usil tigni siya na nga Ashvinen Ontario, California, Southern California, na tigni siya na Ashvin Kent, Washington. Na ngayon bela na sil ilanak fa siya may facket ko announcement lash yok na nag Facebook group lashan. Tigni siya na agin bela na siya. Romanlar ganagaksakin ke kat aşke belzeni ke ben gas ulan alan. Na may fake clash ke Facebook page la saan. Kunawan mataw yaktar yash ke Facebook la shan ash Monday taw yaksil Alexander Josie. Ilash finan Honolulu ek lamalap ke kolyak lal nemina kan bakol talik
mawelal gemantingan. Week ngay Alexander Chosil Shakaktari, Gulamalalab na Simkiarulom na Tuesday, Narina Lifayel Shakayak Pelash Prefinan Honolulu. Ilale Arubain we shock. Kay sikunokan ke Tuesday na kayo. Kayo Josh. Soswa may kayo Frank na Frank and may kayo Soswa. Ale talik nga la ito yakonoki. Kayo na si us kayo akla malap cash lowasan. Na Wednesday, le minister skipper il shakaktari pe klo na malap na sila. Il cash ko te finen ko siya na aru il pa umta siya kayak pe mate pe kikay siya week ngarakat ki akilena ben vakulo na sil. Lem ka to kay siurek malash na kayo ke kalain sa plasha. Tosta Fred sunna tao ya ta shock sete. Le minister sa si vinen Sacramento ngan siya petari. Le minister palik shu palik. Il siya kakata si pelal ke sete. Il makay na beb kapakaringin sete ke bensing ang akipe uyakilin arulom. Nabangan fagak na ke Facebook page la siyan. Kula na malap kya slows na kay way kula pegemonia close kay siya masyek na tapak kalen sa point shock kay siya leningen. Pangan masyur ka tamlen. Okay, det är så kula och det värsta med när ke och när jag kan ju unsa ko pa det som ne your roll den duo ngai seli na soyako church pa den duo men na mes we get here also in fact mo butan put pula na Sinita.
Alright, ano ko sa lipsla unsa ko biya nga ma yak sel se tingin sa ko mo siya se nita se Soya ko selita. selita kulang wala Fin nasyus ba ko e pangan. kulang wala ko unsa ko ngan nakita fast na meron na gadakkelen yele menaklak kumnam singe pang Ngashambram kin ngai usiak desike sam on ngolit koshengan nakatkede sibe somne ke tustean na ke Isaiah luwo fosin ke fostime koshan na uniste medo longolari kos fosin kos ke longolan sivese me rota met ke moton fel na ke wa in met tamaplu Ame pensima matawag yan Alwyn is Andrea akfashi. Natosto med Gentile suk lemka at Zachariah. Pinasarnum kun kapasha en manyanaksin na ke saftayin velo. Na ke eschatology. Naro kung vinawiga to yung ko have some patience mateng to the shuk kide tako mashallah ngayak akfashi man defani ka tosto na tingnisena na akfashi Fred is said ang ato karon na fake was giset may yin fin all ang silang kat kat mo na gisen ria na flock si akfashi la may may naksin ke isen ria kaya ako min sure na may lidit silap ko kung hindi le si facing ke mantan fa mo leila in kenek na kayo lonkat in etaya leila in kenek na kayo lonkat in etaya sige mod ko minakse aşke sam sam ongolikos mas sam ongolikos il il acho que category of praise na ke odin kapsa samsukongan on godit ko siyang yung may masum sumusukle na ke implant kapsa na il acho que mit mas moslang en tinan legal ta shokto Lamaya ke buksin iba mo Septuagint pange buksin mo ling na imit nakikas Hebrew ling na nakikas Greek na kanon Septuagint kanon ng yok na aşke olayan mata na kung original language ke olayan mata il sumle kikas Hebrew na olayan sa original language ang assume na kikas Greek na power of but nakuha sa lutut ka pa pala requirement courses to nga in illusionist illusionist is like classic gas Hebrew then going in the read gas Hebrew na si gas Greek na si Besero nga fact masing nga kumin mo non ko ako galash kimodut to Kdente Şamşam gınna Bugünya siya kita luksina som pagkanak kita kahalim na ubekele meya kalmeye. Na may samon ko dito is may mo scholars may ma already pa yapalım da lütut yani dahil şeylik spuklan sam sam soklam na fon na ke ibekash ela siye ibke sam na mga saming kaksak na kaysa ko sam nga nila sa manuscript nga lile semay mas mosan katoy los ko in galing sa mosna fano sam sa ko nga ilos Tina it todo pwede siya sa mosna at syok to kilamala lalos
que Septuagint, buksen los mod como masinasil toksha tefi. Tanti los tinakawan na pa. Medyo ko nag sivesingen. Sivesingen el charm kun yok na nag sivesingen mo inkenik na kayo walon kati ni tayo. Na may nanaksila kum ngayash ipluwosike. Ipluwosike ngayon kung hindi fossin ke fos luwan. El charm kun fat mo back umatash o kat. Fossin ke fos luwan. Na fos toilag vosit kosan, Leila, bait na kayo inkaksak. Nagigum katula siya iliksin ngayon, nakatlan mo tawag siyam kunde, may asikat siyam kunde. Hindi pa ngayon nagkakasakan, katsum nag-Bible natikuman, nga kung sum nag-Sam unulit ko siya. Sukyangan, som nake samon ngulit kosh na sapta na fon singan pa marit singan. Uvilile fossil yo foslungan. Il shartram gin yok nake grace of God. Ko bakutin man kat na sin maita. Exactly. Sabto yakil na bakumatash. Bakumatash o God. Akin si uye ko. Na kishupin maupesik na sila. So, may tsosa sa ko. Il siya ke cash lang katilan ngayon na fellows. Ngayon, ilan akay los, lena to, kalay maling batat na fellows. May inifo, ilos, may tsosa sa ngayon, oy pe kalim gele, long kalay lang ka. Fellow na phone na. Ito, akilin, long si yokle na lang ka. Maton fellow, ilos liepe, ilos ito ke mulalal. May gatilo na gabunan dal Israela. Na ikilos to kaligyan ni Chef. Ako lang liya na infenyo ba yan. Ilos katang lang maton fel paspas. Kat kalim begele ke to ko siya David also mayoni. Ilsum katang lang maton fel paspas. Thousand sigol il unoy lamay. Oro, maton fel siya yung akilin long lang nila naman. Na ipsiak luong leda nakawain kaksak. Kishpese nga may tiyos mo sa Samsung ngayon akalimye may ito. Kilos akilin kole na pakotin lang ka at payanang fale na may ito may na kayo ikaksak. May nifo kat elwo. Wala lang ka na patasin mo nagawa. May ito yung kalimye. May ito yung isang kaksak lalos na singkat. May naksingan yung akong gifest na si kumising. Nag-molash si Fena. Kat kalimye. Kung filmet ko siya kumitawale, akong kiwanan ito na siya kat. Kat ito ka le perikat kaya perikat na katasukat. Kat filme matawaro lang sila si Fena finvel siya katasukat. Perikat dictionary kaya wala yok na la siya katasukat. May nifo, may kat natala, ito kikat. Ito na siya kat. Oro, kat filme matawaro lang sila si Fena, katito level siya kat kaya level siya kat dictionary na na pe kasho, katasukat. Na bawro, ikaw dito ang bakit head knowledge sila siya. Parang may nakita yung kaksakin ka at nangangatash mo. Lala kaksak la siya insum na yung ka at may tayong galim. Na yok siya may nanaksila kung ngakuminlik siya na loan na kaya. May yin mula lang ka at long lang ka at is sick na sinilos sa mga axle. Na katfinti ako skat, kinaplagin maupe, kinaplagin may kayo. Tasyok to, pangan belsi kinan sum, kinan kafil lela penasish, kinan kain auliyak. Na belsi kat liyawalan ka, na kaksa konon. Kaksa konon. Tine, le kumit fakasi, kaksa konon. Le kumidaw ko patongal, kaksa konon. Nakawa falla na in kaksa kinka. Na pangan si Vesa si Vesa uniste, an slak lukja nga, flie
mga singanaro kusa nila sa sharp nga sure ba sa nga faktin mali pawe masima king nga kumbe ito pakotin man ka to pelsi nga kum rock bottom kada sukat kada ito kada sukat may yun may nga kumbe ko siya kasi la siya ka nakadelearn to na en Merki but kasabot Merki hindi kita siya ka lo sulela ilo sentia suka na sulela sila los kan ito ko why no siya ben e fa nga ako pat matala vin ko siya ko na vin en Merki kat ito tari da siya ka na nimit ko skola ligi ko min lafakin mo ko mayen aspelsi ito ko ako min diksyon na kayo laki din na ka na bago may naks na ke Monday. Ako was sure nag-Tuesday an si Fesigan fact mo maton fell or rurme na final sa Zion. Maton fell or rurme na final Zion. Ako mo tole Isaiah pa medyo sharp ngay. Ay maricho naske Isaiah sa taluwo for sinake postime ko siya. Marita to siya pa. Namasing ako min loing na ke may reaching kasi loing le may faction yok na ki fos na ki fos luwan il akalim ya masya ma ikekla na sil Isaiah ilan diye kipel fashion mayin kipel meta may para mo profit ilus oye pepang mo seers kalme pa may ko liye masama efatako kisipin it colon kat akustin lalos na sinkat may nang katil layla prophets na inkoy liye masama itako seers katil guest na silos inkoy liye masama efa sikyak ilus te predict tailos liye mama sikyak na sham kin na sin but yok na inbel sa nga kadel sa na sin prophets na prophets na dito in Israel isam lang pa akom te kan sham kin buton vel sa nga bel si ka sham kan ashke ulay ang mata bel si kadel sa na sin but non ko prophets kadel sa na sin prophets kilen so makes pa kin Israel na may nanak saying Isaiah il sham kin masama efasikya efasikya na sin Jerusalem Judah na I forget for toto Toyo ni Israel sila na intelligenen na kaisiye dekana si kaisiye shuf na Southern Kingdom pa Judah Benjamin. Na inen Judah pa and capital laws was Jerusalem. Jerusalem bangay ma temple lang kadashwe. Na Palawa ay siya ngay manasin ng Jerusalem. Kasama ng Northern Kingdom pa Samaria. Pangan and pa na Egypt, pa lang the Northern Kingdom. Dahil siya ngay, kanausap tayo story. Na focus siya ngay, focus na siya in Southern Kingdom, pangan siya mga kanas na kanaus la. Na shuf siya lang, kanausap ka dari. Na kipalawa ay siya ngay, akalim niya masama etafa sikya. Nasokta. Diye nakalamiyak na nge masama palyaki nge esikya. Kung di usli, kato foske Bible, hindi ilakalim ye kato masama sikya ke millennium. Pala sila ay siya nga iltangal pagkafat mo eschatology. But bitum lalagasin ay nakfosikumyak. So the eschatology, the study of end times. Now, Palestine, I said to like 700 BC.
Ako masih 2021 AD after that after Common Era. Common Era. 2021 na mariting tangal belsi ifata ko belsi millennium is mayen yetao sin ko millennium ye bagay belsi millennium le follow second coming ele follow kun fellow ke lucen ye tao sin na balance I saying actually bile fino lon lem ka if alamayak pena ke final suku ke pelan millennium ko pelan ngan chike shlela petse singin fidya gingalim infushesh inye na ako mutalal fumiya got matatapan rapture singin kumi really ke dak ke fact ke sapta sini ke sapta limi or sapta on ko na fact ke Layman at ako, daki pakon yineng yung rapa si ukukle, saro may saro maliw, na ilusima misa ko, pa may ilusima mutul, malalfong ikat ilusima mulyak, e sokak sun laymin kasaw. Na ilusima mul ke balan pelsi ngayon, at mitlalalfong ilusima sowek sun laym, pang mas kasi na pang rapture. Pang udak yak lan mitlalalfong, udak yak lan church. Na udepyak singen, betlalifungen esom ye it kosh is opilalo san mata wilem ka at afflet ci bangan bel si Milo si sa afflet lalos. Na tikun udepyak church na gumilis up ta algo siya fale bangan bel si mau be pasipasisipya. Bangan bel si pa mo el se kulukla si akalim ya kasi the Great Tribulation. So Antichrist. Antichrist, ele da fa akalim ni yak tukun church udak yak ngayon kasaw. Na muritsilak kum kaya siyang il tangal millennium sing ko yetao sin si lemile falok tukun ye it course of the Great Tribulation. Na mo may utupe sikya na mo lemil sikle pangat second coming sila. Ileta ko, we mitlalal ni sama sowek ke sapta lime ko sapta on ko siya. Na gina ko siyam kin oye singe leme na ko babalak ke leme na ko masay la to ko siya la fin Jerusalem. Na marito nga siyam kin ket tosta bele liksyon na iko ile sekacham. Na ke may nanaksing ito ka na si kumiseng ya. Yok na nagimatan sel rurme nagifeel sayan. Para lamayak mo si pesi mo si rurme na wengan. Na Jerusalem bazayon enlan kat mayen ingena. Gayan talik na din Israel ka matchu nga ilosek na sana yung Messiah. Ilenta ko. O nga kung lalfong ilako mo, kat ito tarile, lemil tako, elmis, enwagi el molyak, nga kung matasano, tako asilayan. Tako asing nga kung salin sikyak, nga pa rapture sing. Yokshibe nga kung mingkalim. Efa na machu, di belsi may lusliye le, lemil tako, usla may itlari, nga napangan belsi may lusye, esmak le, na lusye kal, kat tafong le. Now, during the Great Tribulation, gabel sa may sa kulukla na ile, kung fellow kilusan yay ko siya pangan bel sa mga met Jew, shuflan, pelag, dahil sa ko, ngayon, pangan bel sa mga si kung fellow. Na may timflan fel na kayo ay sumsokolos le. Na mayin, na balay mo data ko, di masay la, toko siya lal. Tukun yay koske Great Tribulation kan. Na lem na ta ko kul or yak lal yetao sin se masay la kingdom lal toko siya lal finan Jerusalem. Na ba may pa sila ay siya chapter. Na nalsi kum king akum
the long lang med teaching falling out min shui kun den sanglo na sin got mol soon in coin wheel to la ke palace I say yok na be shipya mayen convince ke mod ko na ke mga kumash ke bising fair lying in a force kainin masikya convince mese ka charm gine min convince ATM cards lomon ko credit cards lomon ko convince vaccination sepe na ba so man yak ngai ash pasta fact mo ko ash alu Shimon mo kosh massing faction sing el abena chips ma shimon yak sabta ikos falige sabta sing ulyangan Parang beses makuluk lang nga ni sikya ko na siya makuluk may sikya lang pa seal the mark of the beast. Nakatamwit mi siya nga mo mark of the beast sikya kashke vaccine siya. Na kung vinta galing ke timeline ke mapapapala kalim ya. Kung may learn na sapta lime ko to ko mitli saptawan ko. Saptawan ko to ko mitli sapta ikos. Na kung vinti sapta ikos fal the church ila shumonja. Mitlalais mo gudya shumonja. May alu siya fa mo patash ke mo asinin. Nakasarap ko mama siya assume na ke pa pala. Kasi assume na ka buklan fact. Na yok siya nga kung the wala faklan may tayo fa mo. Oh, mark of the beast aske COVID-19 vaccination siya. Kung na ke timeline siya to, katsun na aske end siya. Katsun na sa ano, takalan lamin rapture siya siya. Na bara yok şüphem lensum dutti pa pala şam kun mama şmonye ke pa pala ti mama ta fact na just got some dafila pangi si şüphelok si fena oronga si fena sum suk an lutut ke gastan gat may ngaki fin ko mito na pa yung masuwas mapaye kum ti long sin mo kum lutay lale or the original language le me fact kum brain sin gat li gastan masu ilse masu ele fakuna na ora na sit kum mulutut sing ke ICL tribe good millennium mamal fakkel e hat millennium katsun na hashpe ke mark of the beast the shokta masikya mising el pre-staging Kaimen pre-staging singan pa el act man na kayo na naplasok din accept these things besi masikya now bakit mabala tarik may defense kya na kita mo pa wala fact mo Arda ba pala? Ako ko yun Satan. Satan, ilash imetliki, ilash ki bella baptera, great grandfather slash ngay. Ilash metliki kat, il shufele pe mit matalash ngay. Bising ilite ya kum de model sang shufe mit matalash ngay, pal sang shufe ya kum bising ngay. Na parang de mo, oh, makisya usingan pang, dahil shuffle, pangan ko yun, mo. Di makisya usingan, may yun sinili dole, miles ang shufele mit matalash, pabilas ang shufele kum bising ngay. Nakatfinnikun kilim Jesus Christ, katfinter maging shadow Jesus Christ, kita patat yang beda na kaya mga kuluklan mit matalash. At di fact mit matalash kuluk, nga fact nila, finti mit matalash, ang ako may wag bising. Los morin mit, mga kanil kesa si los belsi, apa los mol kun belso. Mga yung kasi kumising niya, alayok niyo may kiklas los beda. May bising, ang optim tar maging computers. Sa mga gusto na tiba na little read ke gas English read na gas ko siya ngan sa matiba leksyon i-get lang na sales los in galing laro ti ngakam ti kan play with los mo kuluk lang mit matter mo kat patatin na gawa yes falmising kuluk lash si fen when we are free moral agents katil si fen ke sa ito kitan sulela Nakimuritsu na taka si kumsing ako min galim kaya gaslan kat paye ko as was ngako fin matake ida plakin min se Naglasin kat le el chibe gas na siya masip den chamber de chamber good na bugalay se ang den showla ni ke calling people na phone na puksha fas ke people na kasi ma kaya ngakap ko ba kaya mo ita fa mo bit ko alo pa puksin min galim kaya all
Kacham gun na yavung na Frank da kom ta da rosh ku weekend na. Kacham gun na le kede kacham gun misa mo da hui kacham gun misa. Ma al pa. Isik yak. Sham kon la kuminaka gumle. Kuminaka gumle ifin mo siyak ton na kuminaka gumle. Libe si mamakat ngamo malim luto yu dari ngasum na ke masi cash ma. Amo mas singaw ngasum na ke. Ngasum tesum mata long makay na nga aske nga sham ke mas nga. Nga wisaw ngan mukui. Kalme pa nga pala kasi sigas ro lalo sa. Na siyasin mas ngasum na ke. May tinga ta kang men story kidete kidete akfashe funeral service ma. Mayen even just molo. Nangagal sin may tinga nangan. Oy, shkenon ko. Dain tik yom ngayon, ilim dain nashlon may ito. Timit ko siya yung makifan na. At timit tlalingan makifan na. Ilim po yung may pakantain 4-4. Na kung finwala o yes yung ngayon, kung ganilya na kung or na cremation siya na may ito ay waring closure sila. Si pesa makapdara funeral service ngayon. Kitenta ko, diye ka matash, some final respect sila, ngay tayo ko. Kaya kung mo lang, ngay tayo kung naingin, kaya kung bang lang, and may finchak lang ko pa nga kuminsipa ko kasun ke mo will sito ko. Para ka ndara funeral service. Te main ta kayo ni, or mga fan na, main sang, i-guest, main sang wala closure siya na siya may ito. Kasi kalam kaya, oh, Tamulil singa tamtel singa papa singa ko il somna il bangla tari pashpin gat takay or funeral service katte takay sharpram ke pelo ngat ko akfashi funeral service mat sham cake it's not about me mana sincere singa mama sincere singa ke oh by akfashi ya Asipin takay lash kan kita na fuel service kan kita hakilin isamye ko kita na closure sila lash na sinmate nga. Special nga siya sham na mayin. Millennium si Bensima kaya sham kin timeline sin. Ala yok siya na si kumpa mo si. Abangan Tuesday. Man algalak tash yok na tash gagawin sin ang tashok tamasi nga ako min isla ke le siepel. Matolfel mising finil line in Israel siepel. Ilo siya rurmen away suk. Kung fin may choose na lalek kapas tayo. Pangan kalmarit na pangan Tuesday. Uniste. Ako min show nage unistean Betlig unistean ngan aklin kum Luciana pain kum lumalap amo kum tak amen na ke shamsil ke bienga na tamul soswa pain kum lumalap ifin kum mangali na message kum flia mo ba trasisin yakilom taka na fin titrasisin pa ilya taka kum tawasun sama ito fikat pa sponsor ya sama kum ito us keyboard duman tako. Sa makta do resi fellowship. Tay at kanila na katler ata sakta. Tako na. Na ngay tuwin sa ngay din dengan switch notes na tit ngay tingin na ash may saklo man awal la screen tindig ngay. Monday, Tuesday, bago marela nga na yan. Auk. Nagdaw man lap nga we na lutlut ki revelation nga sham kin be fight ki set te. Nara long sina liye long si long akata long ki fight ki ngen ki shipen alla yok shipe ka tinitola me si kyak na me tako me timeline
Amo kishamram medligi Bible study mdayawaga nga siyak sumla. So, ni ko shilda ka medligi on ko shilda ka medligi ke nake mama sit kyak ngan. Nage akataya silom nga nalay o nga kaksakin katla kumigesa ben ko in the introduce ye pe mama ka deva shamon beto ngan. Lamalap. All right. Well, kde show na ke okay. Kulan se unsuko ngai nakden man transition na ke the some neural macro ilan unsuko nga fa mo dem chisas ni mo kin long se. Lamb Jesus through the in Morgan long say in la ge kum long say God me lay lying on your roof long say God long night say long say Lamb Jesus through the in Morgan long say in la ge kum long say God me lay lying on your roof long say God long night say long say bye.
Kal Macret logge ons gången inte vägas man kan ju att den målgen lång se. Gassing along se och bange akel se. Ifin on the lashing might se. E galim ge målgen lång se in mitt se. Na, kreşon ki bu da liste ona getting se la lakalim ge let me just keep or eat everything go shy and melim. Ils bemo mai acadena que min action. Acho que Facebook lá, que Facebook group que assim comigo. Vim que ali é private group se pangan. E vim como só assim na que como na como se como show and como join, como tem como go fazer. Se mesmo que private né, pa in mate horário, in mate ona se. Mai tra post kain in ma. Kat que control in sharam kunyan. Gasin ko mo van na gasin kat mo van na masaya. Convinsa pa ma que ngai delete ya nga pa tingin siya na ko tingin just ko delete ya everyone. Si message que disse that mo or tamit kibuton fel na kayo wa in may tamok lut. Kung loy na ke may nanaksyon le sumonyak peke John il Shamtram kun ocean man lem na sin met tamalutut singa to be singa siye to ta shokta may nanak sinam singing meto il da shumon ocean man lem na sin met saye met what saye meta for no mas wo ye ko may pangabel si my fat na sil subsequent sang na sin met what ngayon sum ocean ni role fin in Galilee. Nailos som, mga pelsimal lemin sikla na selos. Na pelsimal sikla na selos, nailos akfalet nailos alu na sel. Na alu na sel zingan, mga CFOs, mga folkleland Protestant. Folkleland, no, sekluk, de Protestant. Folkleland, belse, Catholic pa, Usmania, village church history, with Catholic and folk like 300 BC, before 300 AD. El folk na mo, igato ko na mo Islam religion, el folk lebe. Så det fakla pa Catholic da kuse o yang the folk laur, produkt laur orienteros. Na 1300, napamoy Martin Luther. Ele fatat ko na dek sham kunta. Nagimay fo may litutseng. Le pelsi met lalay fo nga. But tamalutut nga in way tokle sang all na sin lem Jesus Christ. Finne los katosilos liel los shiklasay fo. Na Oye sige sige kat kalam gela tukun molyak lan lim. Fanati ya molyak lan lim. Lakon mga kung mataram sige wang shipe. Molyak sige resurrection sila lim Jesus Christ. Power kat koin we ashke. Kat koin we akfashe clients up saying na bagay sabi fos sige meron like os fos single gosh get logo. If bang Seventh-day Adventist, dal akfalet ye lena kikosh seba sette. Sema metliki na maritsen met in belse oko met Jew in belse los akfalet ye Sabbath. Sabbath pa sette. Na Henry waling Milos na si bese wa nag-afflet yak makom da kalun Henry make maritse na ko vinile fasho bel so bene ke 1800s or 1700 para bel ma alu sagam dak folkle pa alu ma kachawin Bible para bel ma alu ngam dak folkle para bel so alu mo folkle America. And America, it became independent in 1775. Na kumiyangin, alugan PM in 1775. Sige, what ko? Fili Mormon ba na? Folklay America. O, afflet sige,
Ахватила кумдиалюлашанге, натаконайке белча моритсинге. Meto pa sumasta Maritime. Pagkalim gila, mga tax collectors. Ang fact, mga kumintu na ko live nilo. Mit kumlela. Sham lan may din ko, or kumurere yak. Mit kumlela sham may din ko fact mas matisim na kipayapal. Kata may din ko sham kipayapal. Oh, sa sham mamatisum na kipayapal. Sama lying. Kung ti ko usi sa mamatimasyon, sumanya kipayapal. Oh, en frie live ng Islam ko. Point of argument sila. Vingi sham kipayapal. Sham kipamaash. Kipayapal. Naging ako malulak lash, but live ng ike, mamaash kipayapal. Si Besho ko daklat kata. Min lem cheese guys is actually nga pa si Finbel. Sapo to nga pa orela. Mat orela may to daklat si sapo to. Nga orela may to maging sapo din sa gasolos. Mga selos. Ilan di actually sapo. Orela may to maging sapo din sa gasolos. Ako na mo din ka sham kumilog siya ng los. Hindi ko ba wala nga pa kalmin mga fact man. Na fact ko ako bang si super. Bang si pe si ke pa pala kung pina mit kum wi ko min tafong lane fact mo sapot ke wala yang mato pa senri. Tafong le vaccine. Mit kum vi ma da fact mit tui mit kum se fact mo sapot le lagi kos pa senri. Ke le lagi kos pa senri. Kung bisyo nga fact man pa, di ba level end ko kike Freddy. Na si Pesi Mayroy, slack laging pagkudilyan, may ne Allah. Sabat lalo sa sundown, ni ka sun up. Na ikaw in Freddy, lo siya na easy pa auto, easy na ligi sa akin sungan, lost la tari, may ne mise, lost la felo. Lo siya sun na awan kosle. Dat los at Irish. She best wel los easy den. In mo los te alla bel. Ang fact mga naparo pagpagike ekon Freddy sette Cedril Molyak. El Molyak na mariching effect le il ocean na sin matamaluti. It was akflekil ali na sin. Power! Ako mahal na sila. Kati alu ke men Bible ulen matter fact mo on the seventh day God rested. Go Shabbat. Go God lane mong lesi. Wala kat parela mana ko vimut ko ulen matter. Ulen matter mana ko siya ulen matter il shushni. Wait lang mo si mga etak ko. Akpay yila. Pa medal mi ko singalit ko. Lame exactly. Matito ko in kanahos la. Masap ko. Ako ma profits kan fuya. Ato ko in akpay la. Nakakiyak kayo kung ke manunak siya. May kung read file natin. Kawin ma-read siya nga. Le kisipin sa lalay fong ilalos. Lame inolen sikla na silos. Sign oy bin sang ko na silos. Exactly. Ko na kayo ye felo, vin felo ashurug en ausok na silos. Gas in fact gas is the official right power singen. Utak kat pebel sila sin ang ausok pa na silos. Ako may gimit live yung singi. Kasi kan para kat mata, kat timot ay wala, kat mat kuluk. Kasi kat sik katlan na nasa sikim ako clash. Kat kapay week. Siyam ng kin ko kasi. Na mariching da kani pa kapo sing ako min us. La ula sila kat. La ele weekot. Nake na safla yen fail. The end of the age. Kalme pa, saflein fellows in mabel sa mga akong utak yak para actress ng siyang bibiyang. Ko end of age, bel sa akong mise. Isam na bel sa mise,
wangin mamaitsigan kan jibera. Iltikan jibera aksi wasilalla. Power ang asabgin ge funeral service singen chipela an pamanasin metla masingan masab saramgan kumtikal saramgin kumtivena mit kumusha ma le siakuman nobody cares what you think or who you are. Event singan manasin sew singan manasin metla masingan. May yenifo pangan safla yen molan. That's the end of age. Masifin medlal fumise longlang lagat elwi machindi pel sigan safla tikan chupe final tin aurela mafal na drela tikan flogak wasila la wengen wa kume kun sum chukke ba bala wengen that marsh mitikan flog is venak wasila la leaves you an fact the charm good lasters in the richmond eh kom kun sum rigi la tipo polyak skupan sham na pa yisi 나라 역시병하고 있으면 낙생에 우승계인가 우승계인가 그냥 두 나거 gellalfumila. Na värsta med bangen uniste. Na getosto an mercantile suklemka. Na moricelarske Zachariah. Zachariah fos algus fos single algus na ke longol toluan. Na kuvin bile mit palo Zachariah ba shabram gun il si mit palo matakope katel bangon ilan tako shabram na sin ngan in ak espokin yellows ke mas falti malos elos ashke na kuvin bile marichel shabram kin kasi lenin len macfashet na ke mga fasting may bagay ben may elos sang akflet lalos na convindie fos igas mas shamjam kun naquele len aksimal gimala maxinga usin super singan pa len singan losin esam bel sema en Jerusalem el shaw idakte sigos lalos na len ak malamak on kosh elosin esam bel sema Nebuchadnezzar also shukje, also usla met Jerusalem nain shalalos. Na ipsiak loge me reaching and bafas logon ke long toduan bange masiwag sham ke long lang gat ke pel sama efatako. De esiepel met fail on the phone na isum suking compassion na sin metju. Ifo may parang dahil si makatil silela. Kung ready fali natin, kung loyang de shupesigan pa matonfel na kayo ilose sumsuk in Jerusalem in akfalet yelol di millennium si kasam. In bangabel si ma lemina inataka cool fel la akyat ako siya ilal na matonfel na kiwet ako suki to kat suki na akflet na sibesingan pa nga ako minisam na katutram kin eschatology katutram kin buklal meto Fakir Daniel Ezekiel na sibe nga buk makumisang wen insak shola pitsa na fort mabuklal Zachariah. Really kasi mga fini Jeremiah mga shasham biyo Isaiah kung usi kasi ng shula pitzel laps siya mga pangay shipel si mga gaslan kat te angepuk si fan na sapta si fan na kafos si fan na o aske fos bukod ng siya na fan shipel si gan pa sinrefit si chigila daw kanaus tayo lekofla daw kanaus tayo ay pinag-label sikla na sin metlam fuko te metluona fana metluona lakan Roman social nga ko niya metluona ali sikla sin metlam fuko kung may kanawas kung metluko niya metlam fuko faka in fact cast taban akte futo na ke uniste tosta
Adagisia nga ilwiya nga oye ko metli kina nga agin pelan sila aglin kum ni na nota pain kum oye pe CPU4 finan kuam. Glawalap na shuwos ke gusto ko wikat yang oye ko ngandi les sebe ta kasta kataliye ngayon. Tamul soswa pain kum Luciana ikaw na Zoom, tama ikaw na classmate, ikaw na Zoom, Technis Evelyn, ikaw na Zoom, lumalap kay gusto ko, wikatyangan, kalkulasun, kapas nga pa. Na, sebehain na saipen, ikaw na Zoom, suwe taram, ikaw lumalap. Akay kum, nabangay ilus sa mata ko, nga kandiye, CPU4 ikayo singatta verkligen nemt talelagi pisen. Nangay tuin senge usate kini sena ilanak fashe Freddy set akdena kya. Isen. Kulomalap ka tarda na kaya kataya na kalim mo. Tago kimon demini kitostan. Fredi il samsuko aşke sam algavlon koş. Sam algavlon koş el son kesiyelan kesingal siye. Na si fesima kulgat ke Fredi ngan fak mo maton fel na kay YF akfalet ye kat. Maton fel na kay YF akfalet ye kat fal nan ke Axavian Faxilal Damlaser Lipianga Kimilipitsike Tostangan. Taki Samsugoing Malal David il Sugosin Samin Fagak Laban Ininomay Lashke. Il Poroy Sugulay ngayon sum na yok nagkakasin kaya vilan nagkakasyalan gat na sil ke en mail ininal kengan. Nasinig yon goshle il oraposhen kaya vilan na singkat. Di gosh na ke ye ilarela kaksak lal ke jupain kat lal. Na il singaw siye lakalim ye ininalal ko kinalal na singkat. Nasin ke on gosh in fact yok na ke kipezima ke Sam's going ke Lorena and Lorena ke pezima la na namatay ni ninola. Pero mas na mal fact ay make nga nil malip siya broilok. Il kishipin nga manas nino. Mulia le. May nga lalal fungi ko la kumgoy mulia le. Kumpako din na si king of broil na si may kumpakat log. Laban lalal fungi lang na singkat la. Il kipes may bang na singa nila. Ilito la. Il sang bako din na sil. Ilan ko na kayel kayo. Il siya may kalansap lang God. Kale sang mo ilan may kalansap silang God. Ngayon, il falak mga nagawa na singkat. Fili alalal fung ilang nagawa na singkat. Naro, kibesi may paroy na singkat. Ngayon lalal fung yok la. Paroy la lang suwak na yung God. Na ilito la. Lim God ko na. God si fun na ingi. Il God na nakmanasi. Alright, Layla, il lupshe pa siya in bang lang na sil kipesi may lini na. Ilito na pa ila, lim God ila lupshe pa siya in bang lang, leto po ko. Na ikos lang kaya il fact mo. Nga bang na sumayin kum topukya, wangin siya kata yan ako. Wangin siya, ayan ako, mingkay na raw. Urik mama ko maraw. Mingkay na raw, ayan ako. Matansan na kayo wa. Ilose vata ko ay pasla na si Mac falat ye kum, keshu pen falat la na lum. Laban kaksak lal David na singkad, il fact line galim la. Ito, na pwede katsi fan na, wangin siya, oyan na il sayel. Kad na goma, sham kunya ke fin felsing, wangin siya, lamaya ki napkaran na ki katsi lal, sa kat kola na si mal, fact mo,
Matan fel na gawa ito ko suko, linak falat yan, kasi pin falat lang na lang. For safla singanin mo, luti na si manito in kalenso pa yung gain siya pa gain siya inse pa ye. Kung makay na ba kasi fan na kung kala na. Luti na si mama kung kenangan ko na ra. Kung mama kung long si nga na ra. Ni David Dilarop kasi Sam Sukulay ngayon times of trouble silfak mo. Ilininal na pa ilininal kaya siya lang God. Ilito na pa ilakad ilalong proilal. Ilfin axol. Na relax sa vila Sam Sukulay ki fos nga siya ki maritsingan mo. Ile akos ko. Nga ay akos ko. Nga fa akos ko. Lutina siya. Man kalan sa po kung kisiin si Pai. Kasi in price ko lal David kasama sa ko yung akalan nila wangin en si Myla so casual lal sayan lame god. Lame god mo kayo na pa kayo ni sin na lal we. Naro yes ngaw lala akalan ni kalan na. Lame god ele porong luti na sin ilain kayo ito la me long sila god ila nakfash ila fash ke. In mga nagawa mga sikyak finvel sa ingi. Lai fagka la me sikyak ke mo lang kaisi. Montaon fel na kayo ito ko so ko linsuk e bash lang na singka din kak sa kanal kisipin don fel na gawa itaek la kat si fan na bakat falat na si mo kodak falat yung pa David ilak kalam isam sa kulay. Pangan kanon fossin gisingal siya el de na tuwe gisingal siya som ne ke fossingali gosh ta shop to ka tuwe gisingal siya min pangan kanon merit sing gefretingan sa amin price ko lang David in bank cash on the SIM card. Kaya vilal na SIM card kipel si Marlene naman. And at the same time, ikaksa ka na nila iPhone. Ito la, bakat si fan na, finjak si fan. Pangan ka nun, married si kay Freddy ngayon, na sete. Pagka, nakasulit? Auk, una veramente. Ngayon, sete. Sete acho que foi aqui, may kalenza blankat, siliaki. Na fekya git gosh for siniki al gosh pangan. Naki marit singa ba sham kinge pieng aga dosh la nga bang no la tam na ser like shipin ngari tinga shikengan goin liela me se may kalenza blankat siliaki. For sabday gosh for siniki al gosh paganon marit singa na for siniki agos el Aucklandian may kalenza blankat. Na fos may kasi gising siya pa nembo sige sivok ang alakos tao sinse masilia kingan. Pangan kanon merit singan. Na nga kung fin may sima sum study ke buklan fayak ya ke revelation. Na kate ko in Galim kela ashe yen si mga kum sham kenga tamna zerle bashal la pienga ke sham la pienga la ke pel sing ke sapta it ke osh mitiki na sapta on kosh sham ken ke pel sima liye ke ara masilal chon nga nil fak ma kilamin ka nausa sila kon kosh Kushushlala fela fata ikla sharjala na nuk sharjal madol. Malama ikla shashawa na sha. Idu ingo shaw patatla ka shaw wang in la na sipuk lim eni. Singal wala na ke singal kosh ke saptaon kosh. Ilja mo ke sila kon kosh makanaw siyakle. Now for singalit kosh in fact makilain guluklan malat ko. Siya going to yakline. No to go sabta it kostyo ana enda to pokla la se going to yakline.
kilain kuluk singan. Nakakumita tayo lang katika in line. Fos sila nagi agos ki fos kisaptait kasngan. John lieli puven agos ki soasi ki agos lan fela. It lo sukya eng agos lan fela India tako kanaus lavin fela ko mea ko katina sa. Fela mea sa. Na metliki na il menjine matulungan naljamum kin eng ko lemgada zang kona sin buven agos kanin shuke eng agos kiswashi agos eng kiswashi agos na fin fela kot ki kot eriti kanon gaslan kada na kot buena liela kata liela eng olem gadel wana sa paema in may kayak sina fin fela kot fin non kana ke fin fel si makat na taken ke kaisi engupe back a tornado hurricane all those things heng bangan na lemga de zangkana sin lupuvena koshkanin shuke engo india da kana fin vela mea esako ifo ka leta vela mea esako kingari tiang ngake ta la mesira shishi na in the vela vela mea esako na got fin loyang na geta na Bangan ganon fel sing ilarela vela na phone na bangan in kanaus la fela na phone na si bangan fin il sang sapla na selo singan falela lipuven akos kanin lela ingan da kanaus la finil kanaus la da kanaus la fela may second that's it that's me bangan then fin fela si magat mata kaya Min mana ke wa fin fela mana ke wa in mea mana ke wa in sako emise fin enga kanaus la na hakalim ye complete orik malan gata ke fon la lan orik malan gata la il sango na sin mi puvena kos kanin shukye eng na ke shawashi ke kos lan fela John li puven si taga katalle me sevak mo usillan gat mol. Il vovo jakke pa shala la pound puven agos sema in shawashi ke kos ngan. Il fak na selos ma ni me kanaus la fela ko mea ko sa ko niki ko takilenya may kalensa plan kat plash kisi esil fin maton cholos. Taman zerle jam ke seal ke got mising got wipe mta sham ke mama got long la shamonye tie mata ko ke gaslan got. Ke akalan beast ko akalan got. Wangin na kay wayok na pa si penga kumin rite ke gaslan got suk na pa yung mga got Leila il ikesa na si kuminu si galam na sishke. Nagkamaritse nga effect mo elos lupuven agos ma itakang kadal sang kona selos in shuok en kishwashu agos feeling. India Leila in shukya in koshela enga india kanao sa fela nike silia ki maitlan god. Papi ya maitelo sham gangan. Firstly megos lena ke first Vos lena ke singal siye. Il fact kaywa shuf singal luongan. Sa shuf kay singal luo. Shuf singal luo. Thousand singal luo parela sivokang alakos thousand sema akilenya ka fact masilia ki ilos ngan. Na shuf singal luongan pa shuf landalik na din Israel na kodito tayo la Robin ba mata to shok to kitak lalon
takolan shufsingalungan el matawakkel Judah fliegi elemet shufsingalu thousand nana Reuben nana Gad nana Asher nana Naphtali Manasseh Simeon Levi Issachar Zebulun Joseph Benjamin Ang daming sir chom ngakiko chom kinga nai lang ay lakes makinyala se shuf sima wang in gangan shuf lal ten ba wang in gale ita kyang shuf lal manasa se manata Joseph a Joseph ilash ketari na ala yok si pepe ka din kain ito la ten il wang in singan kishupin elpa shuf semana na for laliki long galang like God for laliki long zilang God ki alu na ki majalala mo oye malim God din ang simu ke naroy los pa wangin ki shuf singa luma tak like merit silash mi saying merit singa dona saf like Benjamin singa lu daw sin natui panangan lose la back merit silash ngay Dagifek legalim si vukang alagos tao sinsengan. Nakinga toto fana rite ka nga noin ko nga finwang yung kisi vukang alagos tao sinsen na mga tuwi mo ule. Tosok tapangan ikes lalon sham sa kumanga kumaskeng ko lon tako ke aramas lal John my liang and ilan ko sang ikes la mama ko te feta ko in sham tok. Siwo ka nga lagos tao sinsin and it simply as just a symbol. It symbolize makayna la mwit lan God na kaywa. Lorela in going complete people of God. Nga kung vindiction isum study kita na effect la meg ifo ka chudal da kamit laga Ruben. Naman si mga kumisam kaya pa like Jesus Christ il da ka line la chuda. Na if study la kumay ka kaya ka nini kesa la may kalmen singa luo tao singan na may kalmen dax kumaw te ka ke show singa luongan. Mga mga kumin matake pa el symbol sige el akilenya makahina nga kumin lila lame ka at kisaf lalan fela ilaw ni mit na kay walal eflia ka lal felos elosintia wi palakin kay ok mga kum shamon ke buksing ngayon sang nasil nga flogan nasil tamlin serlin Fine mama ila sang davala tapan lusen merit sila kung nga Nelson na nake saflayen nem bossing and subukang alagos thousand simo mesurela subukang alagos thousand singan pa shuf singan luo thousand singan luo times 12 patarela subukang alagos thousand to symbolize the complete people of God. Kailangan mag-share ka kula na malab na singkat ke castan ito kan dia ko misenyo may flow ka ng pera na sila tamang sir. Okay, tingin sa gulo mi kada mamedam da fact challenge castle ka da ta. Kaya ba me billion it kosh machin velo. Na grip ma stats nga ko nas million it kosh ma profess mo than Christians. Nakalimutan ba me? 144,000 in me. May na cash pa. Hindi katsuk na kapkawek ko siya. Juga witness ni da fat may sa flavela na the last game was 44,000. Naku ba na din sa fact na kaya kung a factor na naging dutilo man kumilan na sapta doon na kalim kasi nga multitudes. Multitudes may kaya ako bitao nga ako when in shalas ke shuflan na in Israel. Ano naging factor na maligid siya nga shabdayak na 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 na
Okay. Na bedoelt zeggen deze en dat zou dat eigenlijk het vind vaak met na reading is die aspe un metse. Het is ook pan multitudes. Na zo un metse. Mange met ma kom die miseng. Yang ako na sa pa pa ma pa ma sto de vakan. Den kiep. Sto gaslan kan. Na aspe met. Até o mit kusai. Mit ngasar na si mit merigi. Aspe dia ngai. Ari bagel lalfong iloman, orodol di iloman, efin sikyak le pay mabay fat na lalfong. Pang mit kasama. May gumfin la lalfong igen. All that you have to do, according to Romans 10:9, is to profess. Lim the land, like you call it, that mulyak with the with That's all. Ako lang mo, luman ko yung mo pa Jesus. Parang ba ko ginagano na may naksimat ako tukun ano kiti sa actually niya. Ito ko when ke mo sing ito kumin ke ka sham ko na 44,000 sing oh e fall pe ako min sham the multitudes. Musi sa ay. May malvikti, may mga kaltay nga sa ato. Na may kay kung vigdire ta ko oh shark ke mo niya ngal tu flash نادلك الشاع الله شاع مين the only way getting si fan na may losi ka mo na pa en go kielo si tatla kaya walos ano ko was liye ke persecution like Middle Eastern Christians fina turn yung nigan nusan pa may siksikat na sila Ipel siya pala sa dispensation of grace. Ang ipel sa mga kung pa-share siya ito. May kumdangan mo kung may kan sa kalang nakiyaki ko siya. For lang siya. For lang siya. May pala akate friegi alle kalim. Para katulad ko wala yung nato. La kadro wala sin sila pre. Milta ka akfash na kaya yetol fuko. Lamnolta ko. Losing America in 240 years. Na nempo ka na nandek fototoy ni nga fact na the power of ignition na dancing sham. Kakatan dancing sham. Kat ikaw Tuesday. Asyawlash. Kat kan asma ka daw. Kat tulogin niya makata akfasyaw. Hindi ako lagas ng kanya. For Mark Shipesi. Shipesi nga pa, gaslang kan, inino infect niya kayo. Inino siya tika na mga awabas mo. Gaslang kan, inino siya mo niya. Kung siya mawilong, pangalang lang kan. Ilus kuminin siya kung ito ka long na. Kung siya esmak lagi mga awabas kaya. Follow yung gaslang kan. Mol mga ifat ako, super trash ka pa pala. Mana ko na kumulan na ka read. I got introduced here at 44,000 sila. Paile, Shamonya kaya, nagating sila na kaya nag-alam na Shuf, Lan, Israel. Israel ba Jacob? Nagkawag na Jacob ili ekle Israel ba yun. Na, mga mga kuminsipe, what kaya lang mga kumasikya. Yakshipe. Resource said riyan, unmait pas kaksakin ka. Na may nanakasi ka siya ke wala yung sasasing. Wala yung sasasing, katfinso na wala yung natawa. Wala yung natawa, itak yung wala yung sasasing na Israel. Wala yung batang. Ang label tako, lise aksasayila. Aksasayila na ilus sa malalal fumike, ang ilus sa palakin. Main sewo. Ilus sa palakin, mawala na ke, inkasyaw ka. Ensin ako may ako lang akot na we. Ilus sa palakin. Sabi ko, first fruit singan, ilus sa mga A-star in lal fumike, bang la, ilus mise, ilus singan na matapla kung main sewo. Para, kinaliyak ke, fi mga Facebook, may tilas bang na rest in peace. May
Elos ashke first fruit sila, elos palakin. Elos is down payment sila, palakin wala na. Hangalong kalenglan ka ata. Nanonood ka na kayo, may rechat ka, nanonood ka na kayo, may sifan na bayak fashion ka, balim Jesus Christ. Na makunak kung bakit diye wala na sige new covenant sin. Long kalenglan sila ka, or ikesla. Orela may sa sin na si kumida na rin magkita. Pangay masin ako mininom siya. Kaya may palakin, long kalenglan sila ka, may yan, ako kulyap lang ka, song na sin, los sa lalari fong gitari, bang la, elos palakin. May siya sa masyasang in the heavenly places. Isam na siya, pero, Puklali plus vernacular, puksiven avşamgille, nakum inanon go de pufen. Mayit, ingila ka de pufen go, megasya. Anyways, ka na divine beings, ka maitlan ka de pufen na ka na Bible actually mila, masih repita ka cut ba ito? Pinagman ka lang. Baka wala sila ka. Wala siya ka nila, may tayo naman kalipusan. Parang akong tiyak fletching, akong tiyak halun sila lipusan. But ako was Paul Jesus Christ. I mean, ilan pa mediators sila. Ilan pa intercessors sila. Ilan pa, kishipin, ilan pa tayo lepo na yung tingkat papa. Tapuk may siyak. Wash na kayo. Ano lang lang sa iba siya pinki pukal meto kaya siya pinki tosta. Kung sakli uniste. Ele pa mataw na sis. Kaya pulakan lang ko na siya. Na mo yung trust na gawin na tako kung mut ko malalo pe flock the really well kung really na kaya kasya lang ka nila i-guess la. Kung gawin ka. Yok na may nanaksinam siya nag-sendri. And kung vinridi, eleman force ko na, tasok to suflok is veriti. Kung vinaya akfasyal ni sendri, project ka, really project ka, na takalong akadelash, kaya midjagin gashe. Nakatsun kapos yan sila lumalap na sus na kayo sa matagal. Wikat yang ngayon, kulo kaya aslusan kayo, watikin ni Sena kulo kaya ako na wulom, arakat kansun common program lasha. Ngayon, tamu ni Frank at kayo kung lumalap na kansun program lasha, fincha mo, akadelash ko yung ko, inisang weng ritlo man. Inisang weng pelin proilo man. Mayin, kot anak din, usia kalikal sa mga na kumin matale, kum si fe na kumin na bagun akfashirit lo. Yokshbe, mit kum long mga na katfaka, min kat may daipen ako. Mas na sira kaya pa, kat sisla pellash, agot le metliki oye ko. Parang masima sira kaya. Kato sisla yok kata shikpella. In reading gaslan ka. Now, makunya siya pa, makunya kumo, friti e proike. Ko proike e read. Mayan kum, in fact na ba ila, kung read kayo di belak ti mekos mo, igek la. Fast kivin di belak singaw. Election iba na igek na siya. Nakulawalap na siya, gusto kayo. Kulo ke, gusto ka, wigat siya, nas, sherry ko like ko, Hawklub de Facebook na minta ka. May chikali fal na ke pelo. Fal na ke sham lan mayta ke ilyalan pelo. Ilyalan mayta. Election na awiyam da niya kumlet. Bik kumilya. Mata ke ma gaslan ka. Loop siya bang lang ka na siya. Kaya kulawalap tamlin friend ngalila kung Kasla, we could be on CPI vinen Saipen.
nakachun kapin program sila shne kide kaliye nanamda sifirash kisensiyak ma ko message shikat academia kat fin kanalengan pe badadawot ni yiru was fin kumkos lang sa Bible study ma pala mission statement sila shne kide nakatigas katin galit para dayining mo may nga technician na kadamol friend ko tekin dress ko kat sa falle Katsafalle, kumfingweng tavlagasan gata, a post my days. The workers are few, but the harvest is plenty. Yok yok may yok may rek mao es suppose mo di kalensa. Para sa fali kitan already man nagawin got the fun na para mungkin تفاعل كاستنج ادي نفشل يفاشل بس شواش هل لما لاب نشوف كوا او جدي كيسنا لنكفش شو من قال يلال نا اي بين بروين قال تكي ماشا alright تكيسنا او جيت بالانس Alright, normal lab kaksakin kat ke kasna moulal na akmoli kat peke kosenge. Kulona siwas na kayo sa mata ko wikat ke kosenge pe. Ngali e pela kosta ko kas taflia pa siya was. Normal lab ke spirit in positive laws ma aragos kan filia gas inakay ko sa tawa na pa yung akum ito la gas inakay o mana wos akum min ito ben sang kulang singkat ke Glorian na kayo mana singkat lagi ko wasta ko filia pa siya was na kulang na mala na long la na la sin wi ko was yung ko sa aswayan. Nagastan God in akfashia ko na kinalal. Ekos na kaywa na kitamlin zerlin fag. Finash kinalos. Inash matayata wutash na heroes. Akmanazak kalimye. Katingan. Hinganin for kishipin gaslan God. Ama bangay mga shiru kipez nga aksafye takanilasha katin takani superperohe. Magsiging God ke mana kaywa. Kaya katong ni proyak safye. Babakalan kulo na malalap na sungki gas matalom. Kulo malalap na sungki may kalan sa parulom. Katsulba na shuo kashok may wiyesh ke church. May kolash ke church. Kamay kolash insew lasha. Kay los na kay wasama. Takawi kat pewe ka. Filia pa siya los. Olem katlash. Po mingay kapsalosyak. Ek fonje la mino saske oilo sin makain tuyak pe kalan sa pa kumana kina lom. Elos na gawa sa mawikat tiya pe flia pa siya los kat kaksaking kumpeke leila tangon mamin mo klein siya los na ke kalan sa makum banglos na ke. Tapay lakot na kaywa kung filika din na finfel singe ke sipe wolom Kemain katsiak sunda kominikas matash kadin liyaten nagkikinalom kadin maitawen kum kina kadin ashwe. Kad pero ayoing ilalal fungi pela may ngoslash kay si man yung ashtarin po. Eko mukletarya na kinalom. Panangkat flia kaksak lash kipensing efek kulo na malalap kimana kaywa. Proikin in Jesus met lang ulash, wikat nekikat sivil pero soon nasin met puyas yeneng yengo. God proikin in Jesus met lang ulash. Amen.
pakiramdam yung Pepsi mo. Nalazuram dal nom na nga Pepsi nga. Ah, Parang, wala eh. Pepsi ni mo mapala lalazur sim ni nom na nga.